Halo Naruto. Halo Baya, halo. Bisa perkembangan PT Lato-Lato da? Tetap mana fagobi-gobi Tengah Baya. masalah fagobi-gobi ni sufugu Naruto. Berhasil malu. Berhasil Baya. Ya dah nubukai cap. Nubukai beda negara. Nubukai baju gean. Dan rencana aku Baya ubukai nasa cabang bagunu si toli toko Lato-Lato. Yang penting tenang rauga Baya. Fefu modal sino behe ku Baya. No fake dah babuli Lato-Lato. Ubukai cabang-cabang misa. Bamau, bau karo, baji mulu-mulu, baji hari tak bukai siapa nani. Tenang dong Baya, Nah soal PT Lato-Lato saya sukses dah Baya. Tidak. Hani aja nih Bu Yono. Sama tau Baya. Naruto tengok usungan cai bulu keduduk ku. Si Ruru tengok usungan cai. Ay bada. Ay to. Terus ay bada. Bulu keduduk ku Naruto. Alio. Lagi tenuh aku deh. Naruto bulu keduduk ku lu ila pemanasa. Lu susah nuka Naruto. Si leu ila dah leu ila manasa. Tengah laundry drega, tengah mesin cuci drega. Ija nuh aku sih kena chat. Alio selesai. Aduh terus. Alio selesai. Alio ke mai. Alio selesai. Ya bisa mau tahu nasi mana selesai. Hok. Fur dia fur. Mangabuli mama mau dia fur. Ya aho Naruto. Iya ini dah nih fa. Sekabar. Kabar si Sohile. Bisa dulu ya mana wena rumah ruka. Bisa lah wena rumah fa. Ini rongo banu hancur PT Lato-Lato. Saka kembali mana di moi hancur fefu. Moi cabang fefu no ori hancur. Soal dawa Naruto leu rusaku bagada. Situ maniwa melani urusan. Bada ube famu agama. Waduh Naruto bibi alasam kan. Hada ube famu iya hanu hancur ka. Kufa ibu agama kulelari Naruto. Naruto tengah soal lari maniwa guma. Mengerti dengan wagu. Mau guna behu gefe. Nah soal lari tengah urusan. Ada ni wagu buah bagi gefe mau guna ke usoni oliku. No fegi de fa. Muka-mukanya shoki. Ya shoki fe tau. Tiba itu bini muka-mukanya shoki fe fa. Ya mukanya shoki. Biyo ya la sao. Buah bagi mama. Alok, fa tengah falu buah kemeku. Mau guna ke Ada ube gefe. mau hancur toko Lato-Lato. Wah, tengah urusaku, hancur toko Lato-Lato tengah urusaku. Ni wagu butuh dong gefe gue ya dah. Tengah falu buah ke fa. Asa palu mau buah. Nano berhasilnya toko Lato-Lato buah fifu kemegu ke lunas ita. Lemane fariseo. Tapi sementara de wamena. Beni fijagu na saudi. Lu besa ini fijagu la di kefe la di kefe. Fagi wafa. La di kefe. Nano berhasil dah udahnya ugat. Aduh, ni wagu ke la aduh. Oh, si mana dah ugat fa. Boy wai tadi gerau na buat kemegu ya ugat. Mana masalah tau? Le beni fija. Si ofe na mana lu sabu. Sabu asai kemegu ke na be modal ku wa. Lela ilo kefe sudah. Ferorong wa. Lalu saya ulo buat kemegu na si mana ada ceritanya. Ada ube famua kemegu. La ada modal tau le beni fija ku kef. Babai tahi gerau lu lau buah ke la di kef satur tomor bapanu. Ya boto balik deh. Ya to balik cara mati ke bawah. Dia